شاهزاده شهر باختر سمندر تقایف بعد وفات مادرش پدر بیمار خود را در دیه تنها گذاشته از حال و احوال او باخبر نمی شود. هنگامی که پدر به خانه جگربندش می آید، پسرش او را به مؤسسه دولتی مرکز خدمترسانی منطقوی میوبان و پیرانسالان شهر دوشنبه برده به مأموریت آن می گوید که یک مردی تنها و بیکس را از راه پیدا کرده به اینجا آورده است. خوب می شود که این مرد را به نگاه بین فرا گیرد. نوابسته از آن که پدر از شهر باختر می باشد، ما خواهش او را به اینابت گرفته او را به مؤسسه قبول کردیم. راستی گپ دیلمان سوخت. جوان با پیرمرد به مرکز ما آمده. جوان گفت که این شخص شرایط خوبی زندگی ندارد و به کس حکومت باشد. از شما خواهش دارم که او را زیر نگاهبین مرکز قرار دهید و من همچون راهبری مرکز او را قبول کردم. بعد از چند مدت معلوم گشت پیرمرد خود اقرار شد که همون جوان پسرش می باشد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد به امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. وقتی پدر آگاه می شود که پسرش او را همچون نفر بیگانه و بیکس و تنها معرفی کرده به خانه پیرانسالان آورده است، از درد و الم زیاد بیماریش اوج می گیرد. در مدت زیاده از یک سالی که پدرش در خانه پیرانسالان قرار داشت، فرزندش سمندر تقایف که او را با هزاران امید و آرزو تربیت کرده به وایه رسانیده بود، همگی یک مراتبه به خبرگیریش می آید و خلاص. پدر از درد جانگداز تنهایی و کردارهای ناشایمی فرزندش دیگر تاب نآورده با مصلحت راهبری خانه پیرانسالان از بالای پسرش به سود مراجعت می کند. ولی پسرش بدقصدانه از اجرای قرار سود آید به پرداخت مبلغ جهت تأمینات پدر سرکشی می کند. نسبت این کردار او راهبریت خانه پیرانسالان و اجراچی سود به پروکراتور خبر می دهند. در نتیجه نسبت تقایف سمندر پرونده جنایتی آغاز کرده شده به سود ارسال می گردد. سود می آید. خوش آمدم مجوی وقت. مجلس سودی شده اعلام کرده می شود. بررسی می گردد پرونده جنایتی نسبت تقایف سمندر مرودویچ با ماده 178 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان شاهدان یازی شده تا آغاز پرسش از تالار مجلس سودی بیرون کرده می شود. شخصیت سودشونده معین کرده می شود. نسب، نام پدر. تقایف روز سمندری. روز، ماه، سال تولد. 14 اپریل سال 1918. جای تولد. شهر باختر. ملت. تاجیک. تحصیلات. ولی. جای کار و وظیفه. سرکار. وضع اولوی. ولادت سرویس فرزند. جای استقامت. شهر دوشنبه. نسخه فکر و ادبیات که به شما سپرده شده است. تخمینا یک ماه پیش. برآمد شنید. رئیس کننده مرادزاده فرخ، کاتب مجلس سودی اهلدین شرابوف، ایبدار کننده دولتی رحمان علی صابیروف، سودشونده سمندر تقایف، حمایتگر بهروز نظرов، جبردیده مراد تقایف، пристави суд امیر شریفов، شاهدان مهندس سعداللهев، عبداللهزاده محمد و شهرنیسا تیمیرова. مویت عیب شده را به سود بیان نمایید. مرحمت. محترم суд، ضمن تفتیش پیشکی معین کرده شد که با حالنامه سود نویه شاه منصور شهر دوشنبه از حساب سودشونده تقایف سمندر مرودویچ و فایده پدرش هر ماه الیمنت در حجم استوار با مبلغ 2000 سومانی رایانیده شده است. متاسفانه سودشونده زیاده از یک سال برای تامین پدرش مبلغ پرداخت نکرده است. پدرش را با مؤسسه دولتی خانه پیرانسالان شهر دوشنبه جایگیر می‌نماید. نامبرده در خانه پیرانسالان تخمینا زیاده از یک سال و 2 ماه زندگی کرده و بیماری وزنی گرفتار می‌شود. نمایندگان خانه پیرانسالان
ба фарзанди Тағоев Мурод Саид Маҳмудович бо номи Тағоев Самандар Муродович занг зада хоҳиши падарашро мерасонад, ки омада падарашро хабар гирад, вале ӯ ба иёдати падараш наёмада роҳбарияти хонаи пиронсолон такроран хоҳиши падарашро дар бораи хабар гирифтан мерасонад. Тахминан бегоҳи ҳамон рӯз судчоҳанда ба хонаи пиронсолон омада падарашро хабар гирифт. Дар ин ҳолат сардори хонаи пиронсолон мебинад, ки судчоҳанда бо автомашини тамғаи Lexus ҳозир шудааст. Аз ин ҳолат сахт нигарон шуда бо судчоҳанда суҳбат мекунад ва мегӯяд, ки ту шахси сарватманд будаӣ, ки бо автомашини тамғаи Lexus мегардӣ. Наход падаратро ба хонаи пиронсолон монӣ. Намешуд, ки падаратонро дар хонаатон нигоҳбин карда, қарзи фарзандиятро адо карда, дуояшро гирӯю корат барор гирад. Дар ин вақт судчоҳанда мегӯяд, ки кори шумо чӣ? Кори худатонро ҷо кунед, вазифаатонро иҷро намоед гуфта баромада меравад. Аз ин ҳолат сардори хонаи пиронсолон хеле нороҳат гашта ба мақомоти прокуратура хабар медиҳад. Мақомоти прокуратура бо парванда санҷиш гиронда муайян менамоянд, ки дар кирдори судчоҳанда аломати таркиби ҷиноятӣ бо қисми 1 моддаи 178 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад. Аз ин рӯ нисбати Тағоев Самандар Муродович парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ таъмин ва бо тасдиқи фикри айбдорӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шудааст. маромад шинед. Судчоҳанда моҳияти айб ношуда ба шумо фаҳмост? Моҳияти айб ношуда ба ман фаҳмост. ва шумо худро гунаҳгор месобед? Ман худамро дар судри кардани ҷиноят пурра гунаҳгор месобам. маромад шинед. тартиби таҳқиқи далелҳо муқаррар карда мешавад. айбдоркунандаи давлатӣ. маромад. Муҳтарам суд, судчоҳанда ба гунаҳаш пурра иқрор мебошад. Бинобар ин аз суд хоҳиш мекунам, ки таҳқиқи далелҳо аз пурсиши судчоҳанда оғоз гарда, сипас ҷабрида ва шоҳидон пурсида шуда, дигар далелҳо ҳамотарафа санҷида шавад. маромад шинед. ҷабр дида? ба салоҳияти суд мекунам. маромад шинед. ҳимоятгар? ҳал ин масъаларо ба салоҳияти суд вогузор мекунам. маромад шинед. судшаванда? ҳал ин масъаларо ба салоҳияти суд вогузор мекунам. маромад шинед. суд фикри тарафро шунида дар ҷояш таъин кард. таҳқиқи далелҳо аз пурсиши судшаванда оғоз гардида, сипас ҷабр дида ва шоҳидон пурсида шуда, дигар далелҳои парванда ҳаматарафа пурра ва холисона таҳқиқ карда шавад. судшаванда, шумо ҳуқуқ доред ба суд нишондод диҳед ё надиҳед? дар вақти додани нишондод мумкин аст, ки тамоми гуфтаҳои худ метавонад ба муқобили шумо истифода шавад. шумо барои додани нишондод розӣ ҳастед? Барои суд бале ман розӣ ҳастам. маромад. Дар қатан дар падари ман Тағоев Мирод мебошад. ҳамо дар оила 2 духтар ва 1 писар мебошем ва соли 2016 буд, ки модарам аз дунё гузашт. ва мусафир худаш танҳо дар деҳот монда буд ва духтарҳо аз кафои зиндагии мустақилонаи худашон буданд ва ман дар шаҳри Душанбе ба хонаи авлодагии худам зиндагӣ мекардам. ва хулас дигар мусафир баъд аз ин муддат дар деҳот худаш танҳо ягон ёрдамчӣ ягон чӣ надошт ва рӯзе ӯ ба ман занг зада гуфт: писарам, хай ман дар деҳот худам танҳо ягон дам нестман ба ман ёрдам диҳад, кӯмаки яке аз шумо ба ман дар кор, дар хона ба ман хӯрок пухтан дар кор, либосҳоямро шустан дар кор. ва ман гапҳои мусафирро гӯш карда ӯро ба хонаи истиқоматии худам ба шаҳри Душанбе даъват кардам ва ӯ ба хонаи мо омада ҳамроҳи мо зиндагӣ мекард ва рӯзе ман аз кор баргашта дидам, ки дар хона ҷангу ҷанҷол рафта истодааст. баъд дар омада дидам, ки падарам гирия дорад ва пурсидам: падар чӣ шуд? ва падарам ба ман нисбати ҳамсарам норӯзигӣ баён кард ва ба назди ҳамсарам рафтам, гуфтам: хай чаро падарамро дар анҷомдии гирия дорад? ва ҳамсарам дар ҷавоб ба ман гуфт, ки падари ту пир шудааст, гапро намефаҳмад, ба ҳар баҳона бо мо тез ҷанг мекунад. муҳтарам суд, ва ба ҳамсарам хело гапҳо гуфтам, аммо ӯ ба худаш қабул накард. гуфтам бояд нигоҳбин кунем, дуои мусафирро гирем ва занам гапи худашро мегуфт: агар ки падари шумо ҳамроҳи мо дар ин хона зиндагӣ кунад, пас ман кӯдакро гирифта аз хона меравам. ва пурсидам сабабашро, пурсидам сабаб дар чист? ба ту чӣ намерасад? шабу рӯз кор мекунам, ба ту пул меорам, тамоми шароитҳои зиндагиро ба ту муҳайё кардам, ба ту чӣ намерасад, ки ту як падари пири маро нигоҳ карда наметавонӣ? хуласи гап, ин суханои маро ҳамсарам намефаҳмид, бо ман ҷангу ҷанҷол кард ва гирия карда ба ман гуфт: агар ки хоҳӣ, ки падарат ба ту монад, ман кӯдакҳоро гирифта меравам, ё ман ё падарат.
بعد این سخن رو گفتم خودم رو خیلی نگویس کردم. ندونستم دیگر چیکار کنم. از یک طرف فرزند، از یک طرف پدر. دیگر خیلی فکر کردم و یگانه شخصی که من رو در این دنیا میفهمید این پدرم بود. و با نزدش رفته با او صحبت گذراندم که پدر یگانه شخصی که من رو میفهمد این شما هستید. من رو زنم همسرم نمیفهمد. و با پدرم مسئولیت کرده گفتم بیا شما رو برای یک وقت معین به ساناتوریا میبرم و در آن شما نزد استراحت میکنید و در این مدت ما با همسرم مسئولیت کرده اومده باز شما رو به خانه میبرم و زندگی رو سرجمانه دوام میدیم. و من شما رو پرتوفتنی هم نیستم و نیت پرتوفتن هم ندارم. خلاص دیگر مصطفی به گپ من راضی شد. اما او رو به خانه پیرانسالان شهر دوشنبه بردم. در نزد راهبر خانه پیرانسالان من درو گفتم که این مصطفی هیچ کس ندارد، این اکه و تنها میباشد، این رو در اینجا جای کنید و نگاهبین کنید، ثواب میشود. من از برای ثواب خودم این رو به اینجا آوردم، این رو در اینجا التماس جای کنید، هیچ کس ندارد. راهبر خانه پیرانسالان گپ من رو گوش کرده، او با من حرفی گوش شد، مصطفی رانده رو جای کردیم و خودم در شب به خانه آمدم، صاحبکاری هم رو دوام دادم. سال 2017 بود که به خانه من دعوتنامه سودی آوردم و من به نزد سودی رفته، سودی به من نسخه عریضه دعواگی رو داد و من خوانده دیدم که پدرم نسبت من برای راندن علمین شکایت کرده است. با قرار سودی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه از فایده من برای راندن علمین به حساب پدرم با مبلغ 2000 سومانی در یک ماه جدا کرده شد و من خودی همان روز از با پدرم 4000 سومانی دادم و گفتم پدر تو کاری خوب نکردی. نه خب پدر نسبت فرزند به سوی شکایت کنم، من از شما این کارها رو انتظاری نمیکشیدم و طول یک سال خبر نمیگرفتم، از حال او خبردارم نبودم. من رو با پروکراتورای شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور فریاد کردن و گفتم برای چی طول یک سال میشه که با پدر تو علمی نمیسپری و از همون لحاظ تو اینجانی نسبت من پرونده جنایتی آغاز کرده شد. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 34 модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд. ҳимоятгар айни ҳол шумо дар як вақт пардохт кардани ҳамаи қарзи алиментиятонро доред? ندارم چون که من همه پول و مالم رو برای تجارت، برای خرید بار صرف کردم و بارهایم آمدن سودا کردم جبران میکنم. اگر امکانیت باشه با من یک مدت وقت دید من قسمت پرداخت میکنم و از دادن علمی سرکشی نمیکنم. аз кардаатон пушаймон ҳастед? من از کردم پشیمانم، صدقاً پشیمانم و افسوس میخورم. дар тарбиятон чанд кӯдак доред? من در طبیعت سه فرزند دارم. фарзандонатон чанд солаанд? کلونیش 7 ساله، 5 ساله و 3 ساله میباشند. عبدالکنه даватӣ шуморо ки ба ӯ расонидааст? من رو البته پدرم با باید رسوندم. аз нишондод маълум гардид ки донишгоҳро бо ихтисоси иқтисодчӣ хат намудед. оё ба шумо падартон кӯмак расонидааст? وقتی که من در دانشگاه تحصیل میکردم پدرم من رو از تمامی چیز مهیا کرده بود، میخورون، میپوشون و نگاهبین میکرد. روز دیگه من از هیچ چیز تنقیصی نمیکردم و پدرم خودش نخورده، خودش نپوشیده من رو نگاهبین میکرد چون که من یگانه پسری بودم، همه امیدی بودم. من رو خیلی نگاهبین میکرد و حتی در قشلاق چی گو مالی چی چیزی که داشت او میفروخت، پولی شهرنامه دانشگاهی ما رو پرداخت میکرد. сабаб дар чист ки падартонро дар вақти пирияш нигоҳбӣ накардед? راست دیگه یک نفهمی شد، یک بیعقلی کردیم و این رو من خودم اصلاح میکنم و با مصطفی من هم صحبت میشم و رو به خانه میبرم با سرجمانه زندگی میکنیم. барои чӣ ҳалномаи суд оид ба пардохти алимент сари вақт иҷро нагардид? وقتی که پدرم نسبت من به سود شکایت کرد، راستیگه من از پدرم این کار انتظاری نداشتم. از همین لحاظ دلم کمی مونده بود
нахуд гуфтам падар нисбати фарзанд ба суд шикоят кунад. Дигар ба ӯ хабар нагирифтам, аз суд хабардорам. шумо ки падаратонро нигоҳбинӣ накардед, қарзи фарзандиатонро адо накардед, пас ягона роҳи қонунӣ ин аст ки падаратон ба суд муроҷиат намудааст. шумо чӣ гуфтанатонро медонед? гуфтам ки пушаймонам ва афсӯс мехӯрам аз кардам. аз пушаймон будан кор ҳалли худашро намеёбад. қарзи алиментро кай пардохт менамоед? агар имконият бошад қисман пардохт менамоям. барои чӣ вақте ки падаратро ба хонаи пиронсолон бурдед, баробари хонаи пиронсолон нагуфтед ки ин шахс дар ҳақиқатан падари ман аст? чӣ шарм доштед? муҳтарам суд рост дигар хеле ки ман мерафтам як шахси соҳибкор мегуфтам ки ин падари ман аст, инро ман нигоҳ карда натавонистам, инро дар инҷо ҷой кунед. аз ҳамин лиҳоз ман шарм кардам ва дурӯғ гуфтам. мамо қонунгузор ба шумо имконият додааст ки ҳангоми барқарор намудани зарар ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро таъин накунад. шумо аз ин имконият истифода бурдан мехоҳед? зарарро барқарор кардани ҳастед? албатта ман зарарро барқарор мекунам, лекин айни ҳол сари вақт пурра барқарор карда наметавонам. агар иҷозат бошад ман қисман пардохт намоям. мамо шумо гуфтед ки падарамро ба як муддати муайян ба хонаи пиронсолон бурдам. пас барои чӣ падаратон то ин ҷониб дар он ҷо аст? падарамро ба хона барвақттар овардани будам, аммо ҳамсарам бо ман зид буд бо корҳои ман. намехост ки падарам дар хона ҳамроҳи мо зиндагӣ кунад. аз ҳамин лиҳоз вақте ки ҳамсарам ки нахост, дигар ман ба ӯ чӣ накардам. ва агар чӣ бошад ман имконият диҳед, ман аз сари нав суҳбат мегузаронам, дилашро меёбам ҳамсарамро ва албатта ки падарамро ба хона бурда сарҷамона зиндагӣ мекунем. нигаҳбини волидайн, нигаҳбини падару модар қарзи фарзандии шумост. инро медонед? муҳтарам судя рост дигар ман хатои сахт кардам ва афсӯс мехӯрам. суд ба пурсиши ҷабрдида мегузарад. шахсияти ҷабрдида муайян карда мешавад. насаб ном номи падар. Тағоев Мурод Саид Маҳмудович. рӯз моҳ соли таваллуд. 25 май соли 1944. ҷои таваллуд. шаҳри Бухта. миллат. Тоҷик. таҳсилот. миёнаи махсус. ҷои кору вазифа. айни ҳол нафақахӯр. вазъи оилавӣ. оилаам соли 2016 вафот. ҷабридаро пурсиш намоед. ҷабрида хоҳиш менамоям ба суд нишондод диҳед. ман як шахси пиронсол ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки фарзандам Тағоев Муродро бо хуни ҷигар ман яъне таълиму тарбия дода аз пули меҳнати ҳалоли худам маблағҳоро ҷамъ карда худам ки маълумоти олӣ нагирифта будам. орзу мекардам ки фарзандам маълумоти олӣ гирад. ба факултаи иқтисодӣ донишгоҳи миллӣ дохил кардам ва тӯли 5 сол маблағи шартномаро пардохт кардам. баъди анҷоми донишгоҳ фарзандам ба ман занг зада гуфт ки ман падарҷон мехоҳам ки оиладор шавам. тӯи арӯсии домодӣ барпо карда фарзандамро хонадор кардам ва дар тарабхона тӯи арӯсу домодӣ онҳоро гузарондам ва ба деҳот баргаштам. соли 2016 аз ҳаёт баъди беморию аз ин оилаи ман гузаштанд, вафот карданд ва ман дар деҳот танҳо мондам. ва аз рӯзҳо фарзандам Муродҷон ба ман занг зада гуфтанд ки падарҷон шумо дар он ҷо танҳо наистед, биёед ба шаҳр ба пойтахт, ман соҳибкор мебошам, ҳама шароитҳо дар ин ҷо мерасад ва таъминоти шуморо пурра ба ӯҳда мегирам. ва бо даъвати писарам ба хонаи онҳо ба шаҳри Душанбе омадам. муҳлати 1 моҳ зиндагӣ кардам ва бо наберагонам корҳои тарбиявӣ мебурдам ки рӯзе келин ба ман дод зада гуфт ки ин фарзандони ман фарзандони деҳотӣ нестанд, инҳо фарзандони шаҳр ҳастанд ва инҳо ин хел қонундониву ин хел чизҳои иловагиро нагӯед. ман аз ин сахт ҳамдонгин шудам ва ба хонаи дигар рафта дар он ҷо дар кунҷи танҳоӣ ғаму хулса хӯрдам ва бегоҳӣ буд ки фарзандам баргаштанд ва ба манро танҳо дида ба ман гуфтанд падарҷон ба шумо чӣ шуд? ман гуфтам ки келин ба ман дуғу пӯписа кард, гуфт ки фарзандони манро дигар тарбия накун, ино худашон ба худашон тарбия меёбанд, шумо одами кӯҳансол пир чизҳои зиёдро ба инҳо нагӯед.
و بعد فرزندم با کلین صحبت کردن، گفتن که نسبتی پدر من این خیلی گپ‌های ناسزانه گوید، اینها شخصان تجربه‌ناک هستند. ولیکن بعد از این گفته هم کلین من داد و فغان کردن و به آشخانه رفته داد زدن، گفتن یا پدرت یا من، اگر پدر در همین خانه استد من کودکان را گرفته از خانه برآمده میروم. فرزندم به نزدم اومد، گفت پدر جان من شما رو به شفاخانه برای طبابت میبرم، طول یک 15 روز در آنجا طبابت میگیرید، باز برگشته به خانه میبرم. من به این گپ فرزندم راضی شدم، به ماشین سوار شده به طرف شفاخانه رفتیم. من که احوال سلامتی هم سالهای آخر چندان خوب نبود، مبتلای بیماری قند شده بودم، راهها رو چندان نغز نمیدانستم و فرزندم مرا نه به شفاخانه بلکه به خانه پیرانسالان شهر دوشنبه آورده ماند و دیگر من رو نپرسید و راهبری همین خانه پیرانسالان به من گفت که ما فهمیدیم که فرزند شما یک شخص خیلی ثروتمند می باشد و برای چی به شما کمک نمی رساند و شما رو آورده به خانه پیرانسالان مانده است. و من چنین عریضه نوشته به مقامات سودی فرستادم، اما فرزندم بعد این تنها یک مرتبه آمده مرا خبر گرفت، 4000 سامان برای پالیش من پرداخته و با قهر و غضب گفتن که نخود شما پدر شده نسبت من همین خیلی کارها رو کنید و با من رو به سود سپارید. و من راست دیگر الیمنت این فرزند در کار نیست، تمام شرایط ها در خانه پیرانسالان به من میرسد. همش نقض میشود و من شما رو به خانه میبرم، نبیرگان شما رو انتظارم. یک امکانات دیگر اگر چی باشد به من لازم نیست، من دیگر همراه شما زندگی نمیکنم. من خطای خودم رو فهمیدم پدر. کودکس عائله جمهوری تاجیکستان ماده 88 عهدهداری فرزندان بالغ برای نگاهوبین پدر و مادر قسم 1 فرزندان بالغ قابل مهنت عهدهدارند که پدر و مادر غیر قابل مهنت به کمک محتاج خود را نگاهوبی نمایند و نسبت به آنها غمخوار باشند. قسم 2 در صورت نبودن سازشنامه پرداخت الیمنت برای پدر و مادر غیر قابل مهنت محتاج از فرزندان بالغ قابل مهنت برای آنها به ترتیب